Singamshayela uNkulunkulu ihlombe. Thank you, Jesus. Mhlambe siphinde isihlombe sishaye ngakuthi emshazi ncike Nkosi amukele leli thuba kuwe ngokukhulu ukuthobeka. Moholi walenhlanganiso enkulu kangaka umpostoli Mtungu, angibonge kakhulu ukuthi uNkulunkulu ayefuna ukukhuluma nabantu ecele wena uqoqela abantu. Amen. Haleluya. Ngicela ukuphinda lokho, uNkulunkulu nabe efuna ukukhuluma nathi, efuna umuntu ukuthi eqoqa abantu. Ngoba khona izinto uNkulunkulu athi ekwazi ukuzenza kodwa esebenzisa abantu, kodwa uNkulunkulu ebekwazi ukuzenza lezo zinto. Mhla kulanga thina kwathi ukuthi akuthola umuntu ozomukela umuntu ozolanda thina. Siyambonga uNkulunkulu, akuyona into encane ukulalelela abantu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Kunzima ukuyilalelela wena uwedwa. Amashmosi ekudinga ulalelele abantu abaningi ukuthi uNkulunkulu unasidingo saloya naloya naloya. Makubonge igama leNkosi. Mhlawumbe bazalwane umuntu esabingelela enye into eyosigejanisa nokuhlangana noNkulunkulu esefikile, ukungena engqondweni yakho ungenayo into ethi ngoba sekuze ngafika uNkulunkulu la ukhona, angizubuyele emuva, isimo sami singalunganga. Lo yamama bazalwane akaphilanga esefike kuJesu, waphila ekhaya. iBhayibheli lithi washo esekhaya lento, wathi okungaba yiphutha ukuthi ngamfica, kodwa nange ngamfica ngiyothinta ingubo ngiphila. So uza nje endleleni wenza umkhuleko owodwa, uthi Nkosi ngikhulekela ukumfica. Akakhulekela ikhona ukuphila ngokusephilile. Lento ukuphila uyixoxe esekhaya ukuthi njengoba ngisuka la ngiphilile, kodwa into nje kufuze ngothi tap in kulophilisayo bese iphelele into yokuphila kwakho. Uhamba nje uyalalelisisa uthi kazi ungakuphila engakhona, kazi ungakuphila engakhona, yena nje ufuna iposition la ekhona ngoba ukuphila usekuzwini. Isivele emxoxela nje lento siyezwana abazalwane, nangabe fika khona pholoba akashintshi statement, akabe excited neza abazalwane, ngoba enye into okuyomele siyibheke abazalwane, ungabikho excited kakhulu ufike endaweni kaNkulunkulu uzulahlekelwa uzokufuna. Balibonke igama leNkosi. Sikugwema ukuba sendaweni ubusuku bonke kodwa uphuma ungayitholanga intathu ihlalele ubusuku bonke. Awukwazi ukubalana kodwa uphume ukhuluma njengomuntu okade engekho lana. Wena okade lana kuphuma kuyitshela ukuthi mina ngiliphi usuku okuzokwenzeka ngayo lento ekade ngiyele eNkulunkulu ebusuku, kodwa yona isiyenzekile. Ngoba uNkulunkulu abazalwane ezulwini ayenziwa into engazwakalanga umuntu eyisho. Malibonke igama leNkosi. La bazalwane sizothi iBhayibheli mntakaNgcobo lithi iBhayibheli uJesu uyayidlulela nje. Malibonke igama leNkosi. uJesu uyayidlulela sekumemeza indoda eyayingaboni emehlweni. Nangabe imemeza uJesu akazekhona uJesu uBhatimeyu. uJesu uthatha indlela yakhe, kodwa le ndoda yenza ukuthi kunomuntu ongahle athende udaba lwakhe nangedlula. Ngakho akwazi ukuthula sengizwile izigi zakhe ezodlula ngalangakhona. Bese lithi iBhayibheli wayesememeza lo baba, wamemeza uJesu, kumemeza umuntu ongaboni, walutho udaba ekhona la ikhona.
usenze uJesu ke mletheni kimi ngoba ungahambi nabantu abangenayo into ayiphetheyo ngoba uyolahleka uzoyithola into yakho ulahleka ukuthi uhamba nabantu abangenayo uthi ke uJesu mletheni kimi ingathi ufuna ukubuza uJesu ukuthi bengimbambezeleleni lo muntu kangaka ngoba kade naqala ukuhamba naye kodwa into yakhe akazibuke in spite of ukuhamba naye ibanga lide kangaka uthi ke mletheni kimi ngoba kunabantu abadinga inkosi ezobasebenza inkosi beseduze abangadi awuduka naso befikile ekodwa ngoba hlulisela uNkulunkulu udumo lungezi kuwe ngoba nakho ezodumo kuwe uyaphela uNkulunkulu abangaka lenkosi akumsindi uNkulunkulu ukuphela abantu begcwele kanje begcwala abantu engabikho uNkulunkulu uNkulunkulu akadonsa ukugcwala kwabantu udonsa ipresence yakhe ngakho presence kaNkulunkulu khona uzobona akahlukana uNkulunkulu nogomo lwakhe hayi ugomo lwakhe lokisigotsiwe awukwazi ukugoma udlula umnikazi ogobayo ngomthetho sifuna umgobi kungabagotshiweyo sisela sizofuna ogobayo siyababona abagotshiweyo bengazokhela bahle begotshiwe kodwa sithole umgobo wabantu ezizinto saziphilisela uthi kufuna abagobayo ngoba unamandla ogobayo kunabagotshiweyo uthi nafika ke phela uthi ngabefika ke lo baba uJesu useyanga yaphazamiseka ijeni kaJesu iphazamiswa umuntu onesidingo wami uJesu malibonga igama lenkosi usethi uJesu awubakithi elena nofundile usethi uJesu kumuntu ongaboni blind man uthi uJesu kusena soye ngathi mletheni ngoba ngaboni isizathu sokuletha ukuthi ngabona ngabazi uyifikela kini mletheni uthi uJesu ufuna ukuba ngikwenzeleni wathi kwesine buzwayo uJesu kumuntu ongaboni na why uJesu buzalana because it's the content bazalana emazulwini akayizelwa umuntu ezulwini into angayishoyo ukuthi ufuna ukwenzelwa yona lento yobuzwa bakhe ubuzwa ngoba ezulwini noma ungakhala inyembezi kusuke kusale zebedabhama ayikwazi ukukhuluma inyembezi kufuna uvula umlomo usho ukuthi ufuna ukwenzelwane uthi uJesu ufuna ukuba ngikwenzeleni yizwa lento ifika ngempendulo akuyena uJesu othi bona ithi yona ukuba ngibona ngamanye amazwi ifika ngokubona iphethe yathi ifuna ukuthi ukubona ku-approve uJesu akasoke uJesu uthi bona wathi ufuna kwenzeleni yaha ngibona igama lenkosi yathi lendoda mntakazokela ukuba ngibone athathi uJesu amesha ngokusho kwakho-ke ngoba kayisele umuntu into ezulwini angasonge ukuthi uyayidinga ukwakhwana nangabe sehlukane nabantu umndeni wakhe esebuya ezofuna into angenayo umndeni onayo ngoba wasohamba isikhathi eside nabantu abanezinto yena engenazo izinto uhambe waqala ukudlalisa iy'ngane ey'ngane zabantu ngoba yena engenayo ingane kodwa mhlawumfuneka amehlo wathi side lesikhathi ngiyaqukeni manje ngidlalisa iy'ngane zabantu ingiyami kangakenayo ingane engingayidlalisa la wathi nakuya konferensi uhana wajika washiya abantu wabuyela emuva wathi nayifika lapha emuva wafika kunompristi la malibonga igama lenkosi kwangathi uyabona pholo nomamwani ukuthi kwangathi ngihambe wrong la ngisuke khona ngishiye into engiyifunayo la kade ngikhona so makithi angibuyela emuva ngiyobheka into engiyidingayo la kade ngikhona nayifika uhlala phansi malibonga igama lenkosi nayifika ezanazana uhlala phansi uthulula umphefumulo wakhe uthula kubani kusimakade hayi kumuntu akufice endlini
kodwa uthulula kusimakade umphefumulo wakhe. Ethi nangabe sewuthululile umphefumulo wakhe bese vele evukela isibindi uHana angasazi ukuthi naye wayesithathephi. Ethi lo baba lona ngoba mama baqeda ukuphuma bonke abantu nenkonzo isiyonakele iphi into yakho na into yakho yaphambana nje nokwenza ngoba nangabe ungakayenzi into ephambana nabantu uzogejwa uNkulunkulu futhi ufane nabantu abafuna lo musafuza abantu bethi beyanela wena uyela abantu abangayi khona. So lena ibuzayo lo baba uthi kungani mama udabane phela yini ngoba wenzile abantu abangayenzi sekahambile abantu uyabuya yena uzofa manibonge igama lenkosi manibonge igospel uthi hayi kodwa ngibone ngathi into esalileka ngikungila bemthula umoya usimakade wayesethi lo baba wayengakafiki lo baba la ngombeni yami njengomuntu oyebuka kuyibhala ngithi mhlawumbe kuneyingxenyana abayigwemayo lana abangayifakanga indaba ende iBhayibheli lisicaphulela okuyikhona elibona ukuthi kwafuze sikubambe. Ngicabanga ukuthi wabaxoxa nje ngikasokela wathi ngoba senze ngafika la uNkulunkulu konke esenginotisile ngoba ungabi sendaweni kaNkulunkulu ungayiboni izinto ezidinga wena endaweni kaNkulunkulu. Yabona sendaweni kaNkulunkulu sibone ukuthi lena ngidinga mina idinga abantu. Wathi befika lo mama la endlini kaNkulunkulu wabona into abangayiboni bonke labakade bese conference. Wabona into ukuthi umkhulu is getting old. So ke njengoba umkhulu ekhula kusho ukuthi kuzoba ne shortage endlini kaNkulunkulu akazibabiki umprofeti ngoba nawu sekhini yenkosi bona izinto senhlobelo kuyona ngoba nangabe ezinye usizo zokuthi uboneke endlini yenkosi ngibonge igama lenkosi ngibonge igama lenkosi ngoba thina mama phela uyabona ukuthi hayi ngeke kunento abangayibonanga bonke abantu abakuthi banamehlo amakhulu kunami abayinakani indaba ukuthi njengoba umkhulu eguga nje ukuthi sizosala singenaprofethi kungekudala sizibona profethi bani kwangathi uthi lo mama uNkulunkulu khona into engaziyenzeke la endlini leli bandla lizosala lingenayo umprofethi. So ke ngicela ukugama bonke igama lenkosi ngicela ukungenelela uNkulunkulu ungenelela manje uNkulunkulu kunani wena uNkulunkulu nayo lento edingeka la endlini yakho kodwa indlela yokuyiletha ingabini wena mama bonke igama lenkosi wena uNkulunkulu ngendodana mina nesibeletho sokugcina indodana uNkulunkulu iyothi esifikile bese ngikuyisela mina uNkulunkulu wabona umuntu eseza nesixazululo kumntakamshazi crisis iza nomuntu obesekhala iminyaka kanti namhlanje akezenga ngoba kunezinto pholoba ezingakahle nayihlele endlini zethu kodwa ezingakahle nayihlele endlini kaSimakade yithi yokuhlala izinto lena yithi yokuhlala izinto zezigugu yithi yokuhlala izinto ezihlala nabantu yindaba ngobonke igama lenkosi. Athi yokufika uyinethe my God uyokusona yena umprofeti uyobusujake uyobusona yena umprofeti kwasethu baba hayi hamba ke mama makwenzeke ngibonge igama lenkosi athi ozophomolo uthethele izinto wathi bambile ningawuthatha kancane ngicabanga ukuthi yinto nje akuyona into lento izomaka izinto ezinentukuthelo ngophomolo. Ngibonge igama lenkosi kunemizi ezovuswa la kuneyingane ezokhululwa la kunemishado ezokhululwa la kuneyingane ezovela lana kunemisebenzi ezovela lana ngoba uNkulunkulu la ivusa i-altari usuyahambela abantu balewda
ikhona izwi lezoyiphahlaza emva kokukhala kwethu. Kuyabahlangana ikhona into ezophahlazwa izulu lokufakaza ukuthi nathi asihlangane mahala nathi asihlangana kusuka bona awumanibonge igama lethu thina abazalwane sifana nama-like saver into ayingena olwandle umuntu esegwilisa simbambe iphume nayo olwandle njengoba sinathi abazalwane kunabagwilisayo okuthiwa bazogwilisa sekuzeka sibone isidingo sokugwilisa kwabo khona abantu abazodonswa kulobu busuku. Gospel. Sasa mazala. Asikwazi bana. Ngiziphala uNkulunkulu. Unesimanga kudoba abantu. Badoba usuku lonke. Ubusuku bonke ababambi lutho. Bayadoba abantu. Nangabe kusa. Sekulwele ezansi. Bathi ayikho lento. Yeah. Isikhathi sokudoba sekudlulile. Yeah. Baqoqa amanethabo wakhe. Bafuna ukwafaka endaweni zabo ebuyele emuva bengaphethe inhlansi. Kwasho ukuthi umnikazi wesidingo zabantu wazihogele izidingo zabo engekho kulowo ndawo. Wenza ukuthi kunabantu abangasolwandle abanesidingo esithile. Sana manetha ukuze nibambe. Sebethi-ke namanetha phoswa ngoba iyathanda ingqondo yethu umshazi ukuzama ukuchazela uNkulunkulu okungabe uNkulunkulu ochazela thina. Bayasuka-ke bafuna ukuchaza siphile ensukwini la kuchazwa khona yonke into. Wonke umuntu ufuna ukuchaza kulezi nsuku. Bakubonge igama lethu siyayazi thina lento kwakunjena noma thina siyazi thina. Uyabona akekho umuntu ongazi nongazi azi ngaye uyakwazi wazi ngabanye abantu. Isikhathi solwazi lonke lesi bazalwane. But hayi mana sichazele Nkosi asichazele besila kusuka izolo ubusuku bonke sibafuthi hayi besiphumula besishikashika ngamanye amasibe kulo busuku esisuka bonke isetshenzwa bekungadlalile ngabe bekunenhlanzi lana kufanele ngabe seziningi ubusuku bonke besishika asibambanga lutho. And mind you bebeshikila kodwa engekho yena kodwa bazama ukumxoxela ofikayo ezobathakula esimeni sokushikila kwabo. Usethi-ke nangabe fika kubona usethi aphonsela amanetha no phonse ekujuleni. That's right. Yavele lento yanzima kakhulu ukubona. Into eyenza ukuthi benzima ukudla abakusebenzisa nangabe bephonsa amanetha sekuphelile. So-ke ayikho inhlanzi bakithi ayikho ayishone phansi. Oh amen. Hawa uthi la shonela khona ubusuku bonke ngicela kuleyo ndawo leyo niphonsa kuya amanetha. Siyisimanga lana ukubona abafundi bakaJesu sisebenza sishikile ubusuku bonke sibambana lutho. Kodwa sekukhona lo show wenza statement uthi ke kodwa sisishikile ubusuku bonke lana asibambanga nje abazalwane asibambanga lutho. Kodwa ke lento uphini lodwa uthi Nkosi sicela ukungangeni kulento eyenzeka manje kuya phambili eyethi bizabusuku leyenzeka manje ingasifaki thina ngoba lonke ikhona lokudweba yikho kulento ukudla kuko lokubamba inhlanzi isikhathi sakusemini akusaba ntombi igama leNkosi akusona isikhathi sokuthola lenhlanzi ifunayo awubabona behlele bezanze ngikuthele ithi lezo idinga ikhona lezo idinga izulu liphethe lezo idinga emazezulwini bayiphethe lezo ikhane nayo izulu liphethe msuku. What?
Sishiyile nje ibisuku. Asibambana lutho. Kodwa ke Nkosi. Kodwa Nkosi. Yabona lapho ngake Nkosi. Bathi uNkulunkulu sesiyaphuma ke thina kulento. Sesishiyana naphakathi. Wedwa thina siyaphuma kulento. Kodwa abangbomi igama leNkosi. Wathi kodwa ikholiso. Esebusuku namhlanje. Kodwa basojana baphuma kubo bayidedele azehlela amanethe nokudla kungekho nelanga seliphambene nesikhathi sokudoba kwetha amanethe abheka phansi athi nayifika phansi amanethe awangayifiki impela inhlanhla zingekho nayifika phansi wayesethi lokuhlonipha izwi lakhe wayesethi baba amanethe asethe baba endaweni yenhlanhla wayesesuka eseqaleni ekuqaleni komhlaba wayekhona izwi ekuqaleni inethe phela leli sesiyezwile senethi akukho ukudla oku-invite inhlanzi enethini yizwi lilodwa ahlanganiswe nalutho ngoba ungalihlanganisi nezinye izinto nawufikela izinto khona iphilima khona lilande linjalo lilande ingathi aliwenza umqondo lilande ingathi liwenza wesilima phakathi kwehlanganeni lilande kuze ngathi into emndenini wena wedwa ongathi qhi ekhaya uthi ngizoma ngasemnyangweni wezwi kunokuthi ngime ngasemnyangweni womndeni hlala phansi ngize sifika ngale ndawo kodwa uJesu wayemila bakhomba kodwa uJesu wayemila kodwa ngapha umuzwa kwamaka okwakhe shukadini ngesikhathi kodwa nahamba la lokulwa ndlela uPeter ayimemeza okayimemeza uJesu lona ethi Jesu ngabe kuwe yisho kimi ukuba ngizemuka uJesu akangaya Peter wathumela izwi laya Peter laqonda ngqo lafika izwi lathi baba awuboni igama leNkosi izwi lafika phambi kaPeter laphenduka laba yiplan ukuhamba Peter kusolo lwashita bonke ngaleNkosi lwashita ulwazi bonke ngaleNkosi la ongaba amanzi khona kwabonakala nasewona amanzi awubonke igama leNkosi kwabonakala wakithi malibonke igama leNkosi ukasini hela sa Peter kuyafikeka kuJesu provided uzohamba phezulu ezwi lakhe nake wasuka phezulu ezwi ngeke ufike kuye kodwa nake wahamba phezulu ezwi uzofika kwavela udedele awona bonke ngaleNkosi kwangithi uxase ezulwini uxoxa indaba kaIsaya ukuthi kuyonjani izwi lami ekuphume emlonyeni wami alekubuyele emuva lingakwezanga engithumele kuko liyabashaya izwi wasethi Peter kuyahanjwa phela lelizwi akuhanjwe eceleni kwalo awukhuluma uhamba ngalo awumemeza uhamba ngalo ugibela phezulu alisekelwa hawo mabonke igama leNkosi ngizali liBhayibheli akapholo lithi amadoda akapholo uNkulunkulu umphongolo wanyakazi washelela sibonga simakethe konjani bazalwane bakithi esibindeni bazalwane sibonga simakethe konjani ubuhle bakhe nje usiphoqa ukuthi asimbonge siyazwa bazalwane
akufakwe lutho ukuthi nje muhle bongani kuSibakade ngokunjani bazalwane muhle ngicela uqhubeke hlobo sami umusa wakhe umi ingunaphakade abahlengiweyo abaSibakade mabasho njalo obani laba bashonele ukubonga uSibakade abahlenge ubani ngoba khona ezinye izinto ezihle ngabantu la sengathi ungabuza kumakhelwane kazi uhlengwe yini ngoba ikhona into isihlengo sangempela esihlenga abantu qhubeka ke sihloko sami ukuze kufike lapha ku verse 4 labo abahlenge esandleni sesitha mana ke laba benze njani bazalwane laba benze njani bazalwane laba benze njani bazalwane abahlenge esandleni sesitha nxa uzobheka ihubo u124 wakho uthi uma uSibakade ebengenathi makasho njalo basho Israel uma uSibakade bengenathi lapha abantu besivukela ngabe basigwinyile kuvutheni kolaka lapho ngoba nolaka abantu noma bethubi banolaka abanye abantu noma behleka banolaka abantu noma bekhawula kunolaka nje oluningi kulezi insuku banolaka abantu bephakathi endlini yokukhonza kodwa ubona ukuthi abantu abalakhosi abakhonzayo abantu bolaka kunolaka nje oluchithiweyo bazalwane olukhona kodwa kuthola ababahlekiweyo abambonga uSibakade laba bokuhlenga qhubeke hlobo sami wabaqoqa ebazweni kusukela eMpumalanga entshonalanga enyakatho nasolwandle ngicela ungiphinde ngithi baqoqe kuphi wabaqoqa emazweni wabaqoqa kuphi emazweni laba bantu okumele bahlenge uSibakade abenziwe njani bazalwane ake sikhulume nje le ndawo ebusuku usuzezelele ake sikhulume le ndawo ebusuku nobuthongo sekuqala ukufika phela isikhathi sakho lesozo usuku usulele iqiniso vele bazalwane ngoba vele isibindi into eninayo nina ncela ukuthandaza nilala nize nothandaza ngo6 sebevuka ukulele nje ubusuku bonke zikhambela kahle izinto yazi ezihambela kahle izinto awuwena zihambela kahle izinto wena othandaza ngo7 othandaza ekseni ngiyakubongela ngiyafisa ukuba wena zikhambela kahle izinto makubonge igama lenkosi makubonge igama lenkosi khona abantu bemzalwane lokupholoka wasolundi namhlanje ekseni awusabona nje manje ufikile khona abantu bemzalwane wasolundi namhlanje ekseni uthi lo mzalwane uvuka ebusuku ngabo2 uthi Nkosi yami ulale umzukulu wami engadlili Nkosi yami noma eyingane kodwa ngiyacabanga ukuthi ulambile engekuvuke kuyomfunza kanti akayekhona ukufunza umzukulu uyoxoxa noNkulunkulu uthi nangabe ngifika sengiqede ukufunza umzukulu eseze wenzela walala uthi ngase ngisukuma uthi ngase ngiye ekitchen uthi nangabe ngivule ekitchen uthi ngathola inakhuzana efrijini kucebila ukholutho uthi ngavule ekhabetheni kucebila kushoka kwakholutho uthi bese ethi enhlizweni yakhe ukuba umyeni wami usekhona ingabe isimo lapha endlini asenjena uthi ngezwe izwi mfundisi ngitshela umntwana uthi ngezwe izwi endlebeni zami zithi awukubonge ngani ukuthi noma umyeni wakhe ngasekho kodwa wena usekhona noma isimo sinjene emakhabetheni uthi kokuvuka akubuka into yokumbonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kungekho lutho endlini kodwa bonke abantu abalandlini baphile zeni singekho izinto zokuthi bengaphila ngazo yini leyenza bephile na uNkulunkulu akawadinga amaminzi ethu ukuze ukuphila kwakho uNkulunkulu idinga yena ukuze umehluko la ukhona phela mina ngizwe ngoIsrael ukuthi uIsrael waphuma nayo yonke ingcebo eGibhithe wathi nayiphuma nengcebo kwaphela itholo wathola itholo azike ehlala ingcebo yakamsebenzele iphethe makubonge igama lenkosi kwadinga ukuthi ezulwini kulungiswe isidlo sasekuseni ngoba bonke igama lenkosi salungisa isidlo sasekuseni bengakhokhanga lutho bese iBhayibheli kwaqashwa i-catering company ezulwini eyayihamba izingelozi zathela ukuthi
notshwala oshiya yonke into yenu niphathe izitsha lawo balibonke. Othanda ukufika kukhona ukudla kusasa. Kodwa lokhu kudla nokuthola kulana okwabafikile endaweni ukudla la kukhona. Nangabe kwenzekile nabuyela nakhomba anokuthathela ukuthi wenzela ukuthi naphakamila uphinde udle. Ungakuthatheli ukubeka ubafundisana nje ngoNkulunkulu. Ubafundisa ukuthi uNkulunkulu yazi lengcenyana yethu usiphe isinkwa sethu semihla ngemihla. Ngoba nxa ngabe bengayifundanga lo ngcenye bazi ukuthi kwase kuzongena imizamo yabo lana ukuthi noma benikwa uNkulunkulu kodwa sekunemizanyana uyibekela. Kodwa uNkulunkulu wabafundisa ukuthi angikwazi ukuthinta amazulu endilethele into yokuphila njalo ekuseni nina ningafiki endaweni yokuphila akwenzeki. Awu mabonke igama lenkosi. Anofona nanithanda nofona nithi sasikhona umkhulu esophoko akwenzekile utho kimi niyeza bazalwane ngeke hlanganele ubani sekufundile uNkulunkulu ukuthi nathi abahlangana abantu awubonke igama lenkosi ngizwa umthwalo kubahlangana abantu encwadini yezenzo lithi bakhuleka lithi iBhayibheli basuka sabeqeda ukukhuleka bahamba bese kuthi ubufakazi obulandela lapho indawo ababekhulekela kuyo yafakazela abantu yathi nabantu abethandaza lana bese kuthiwa kwazama indawo ababekhulekela kuyona. Ngeke sifike kungazamazami lutho kuyoba sambi nayo uNkulunkulu wasehlukweni nasamba nayo kunezinto ezamazamayo nasamba nayo kunabazalana. uNkulunkulu sifundisa ngento enkulu namhlanje ebusuku. Wasifundisa ngokuthi umusa usebenza kanjani. Umusa kuwona wabafanele wabangafanele. That's right. Sezona zamana akuwona wabafanele wabangafanele. Hallelujah. Wayisho uNkulunkulu wazayisho ngompostoli Pawula esesuka kuSawuli eyakuPawula bakhe malibonke igama lenkosi. Ngoba mina ngikholwa kahle ntathisho kwaMasingulu ukuthi abantu ahlangana naboqala bathi ukudlisa abangakwazi Pawula kweSawuli lo musungayishithi igama thina sazi imisebenzi yakhe yangempela abangayazi laba othi usontana ngoba shiyeza wabona umpostoli ukuthi angikwazi ukuyibalekela lena kumele ngibhekane nayo. Wathi ngiqinisile kho konke lokho kodwa kusuke ngayithola sengiyimusha kade ngimuntu omdala. Wathi nxa ukuthi kuKristu uyisidalwa esisha. Ngoba asizenzi sibe basha senziwa umusa ukuthi sibe yinto ebesingafanele bayo. Kanti ngifunda ihlobo sami wabaqoqa emazweni kusukela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNyakatho, yes, nasolwandle, yes, bazulazula ehlane, yes, abaze bayithola indlela yokuya emzini ababezohlala kuwo. Ngicela siqale ukubambalana ke bazalwane. Udaba lonke lana luthinta isizwe esikhethekileyo, isizwe sikaNkulunkulu uIsrayeli. uIsrayeli uneyindaba zokusuka uqala komhlaba cishe umhlaba uzofika ekuphethelweni. Ifocus yonke ingoIsrayeli ngoba kwakuyisona isizwe uNkulunkulu ayisikhethileyo. Uyangokuya uyithola indaba ezisho ukuthi uIsrayeli wayehlala noNkulunkulu. Uhle komuntu ehleli nomuntu bebukana ubuso buso. Yet uIsrayeli wayehamba imigede lento yokuhleli noNkulunkulu. uIsrayeli bazalwane kuke kwaphuma isiyalezo uyasazi esithi kuzobulawa abantwana babafana bamaGibhithe. Kwase kuthiwa ngoba lezi ingane zabantwana baseGibhithe sezasuke zaba bangani nezingane zama-Israyeli kanjani na kuzofa bebengafanele ukufa. Kwase kuthiwa ezulwini asenzisu senzele laba bala ekhaya ngoba abakaNkulunkulu kunesu njalo abahlale benzelwa lona uNkulunkulu abamkhonzayo. Kwathiwa leli silena alisukela ezulwini. So ngikusho ukuthi into ezokwenzeka njengamanje sizoyilungisa ngegazi.
akusuka umuntu lana ophethe igazi lasemazulwini eyofika labahlala khona bonke la khona zofica khona kunegazi emakhothameni ezina sebethelile ukuthi ababulale isilwane esingenasici bese siba uphawu lokubalamulela olakeni kaNkulunkulu. So ke ingilosi yayifika lana emqashweni laba beqashe khona ithi room number 1 abaseGibhithe kubulawa umntwana omfana. Room number 2 ithi igazi yedlule. Ithi room number 6 owaseGibhithe. Ithi room number 9 igazi yedlule. Kwezwakala khala room number 1, kwezwakala khala room number 6, kwezwakala khala room number 9, kwezwakala kodwa in between akukhali. Basebebuza lana bathi ngoba lento siyayibona lento nizofuna abafana abayonke le ndawo basale kanjani abenu na abasalanga ngoba behlakaniphileyo kunento efikwa abasezulwini isemakhotela ayibekhona into abasezulwini abazoyifika ngakwakho nangabe bedlula bevakashela imizi yananga khona izulu alibone akube nento ezobonwa abasezulwini. Angiphathi ke evele ngibulala elithi kwako kwabamnyama iGibhithe lonke bakhanye kushela babonke igama lenkosi bathi bebonke lana awubathi bebonke lana awuNkulunkulu ehlanele bazalwane bathi bebonke lana bathi bebonke bakithi bathi bebonke lana kwabamnyama iGibhithe lonke bathi kodwa ngaphesheya eGosheni kuyakhakhomana ngaseGosheni na amaNkulunkulu abo kukhanya amaNkulunkulu abo ngamandla abo amaNkulunkulu abo uthezekile kubantu abahamba naye ngokukholeka kwakhanya iGosheni ugesi ungekho kwehlisa amalayithi ezulwini azokhanyisa iGosheni wahamba u-Israyeli kungathi uhambe emini kodwa kube kumnyama awubenzoka bezela ukhanya abasezulwini ukuthi sengathi bengajabula langakhona ukuthi kumnyama kweyindawo uhlangane nokukhanya okuyodida inkonzo yakho. Hawaphuma u-Israyeli hawaphuma u-Israyeli sezazana izaphume zaseGosheni sezabe uNkulunkulu asethi lalela ziyongena ehlane singena ehlane ehamba lathole baqoqwe khona ehlane emazweni onke bangena lalelani bazalwane nabengena ehlane bangena ikhala bayiphethe baphethe ezinye izinto kodwa akukho labaphethe khona imithalo nezikhali kodwa labaya khona bazodlula endaweni enezipho. Bese siswa ngo-Exodus sixoxela u-14 waka-14 ethi nangidlula kulezo ndawo anothuka bese ethi mina ngiyolwela ngoba ulidlizwe kaNkulunkulu noma lenjalo asikho ikhali kodwa uyempini kakhawu ngibone igama lenkosi ngibuzwe insizwa ngibuzwe umntakaJese ku-139 amahubo ethi wena umzungezile ngemuva nangaphambili besethi uthela ngabe umzungeza ngisaqabe umzungeza kwakho ngabona ubeka isandla sakho phezu kwami ethi lolu lwazi luyamthusa ukuzungeza abasezulwini kanti belingubani mina ukuthi amazulu angihambele ngoba amazulu bahamba lapha ehlane uyathini umuntu akancoma la ehlane ngoba phela babedabula ezinye indaweni ezizwa khona babebuye bekabe ngesikhathi icilongo lingakaphathi bebuye behlangane nezinye izizwe baze baganiselana nazo bagcina sebeyingxibe efana lapha ehlane ngoba iningi into eyenzeka lapha ehlane kodwa beyikhona insali ethi thina siphuma eGibhithe sazi uNkulunkulu ohamba nabantu insali bafunda kubona bafunda lapha ehlane ngoba elihlanga kulona lokubulala lokufundisa uNkulunkulu amanye amandla kaNkulunkulu esinawo siwathola ehlane ungafisi sikutshela ihlane
uba ufaka ushintsha umqondo uthi bashonephi kuthiwa baphuma kwathi balandeleni kanti la awamabonge igama lenkosi awamabonge igama lenkosi awamabonge igama noma ngihambe esigodini sethusi lokufa akesabe okufa awamabonge igama lenkosi ngoba wena ungabitonga yakho lodwa lonamzakudumbuza ulungisa itafula phambili ekuseni bethatha awukabe izinkulunkulu zasezulwini bazalwane uyazikiyeleni ngamezela unkulunkulu zasezulwini ophakolo ngekubekani abazalwane yabalandeli impi yabasegibhita abantu ukuthi bahamba bodwa kanti bahamba nonkulunkulu uyazi yini unkulunkulu behambe nawe ungaboni ukuthi uhamba nawe ubone ngezinto ezenzeke endleleni kanti bekungengedwa uzovuka unkulunkulu angingedwa wathi khona bazodlula ngicela nihlukane phakathi ukuze bethole indlela yokudlulela ngaphesheya laba ngizolitshela nake babeka amathabo laba phezulu kwamanzi anovele nihlukane phakathi wasondela uIsrael lethi baby ngapha nangapha kwakuyindawo yeyiwa yiwa ngapha yiphi ngemuva ulwandle phakathi awuNkulunkulu wabantu uNkulunkulu othembekileyo nangabe uNkulunkulu ake wenza leso simangaliso besisikhulu kangakanani esakho namhlanje ebusuku uNkulunkulu uthi ngeke sibheke nangabe uNkulunkulu
awumabonga igama lenkosi mvusa nalolele ngoba isifikile into yakhe yokubuka egameni lenkosi amandaya ulama ela halasa ela ikakasayana mahana lithi iBhayibheli bazalwane wangena ku-Israyeli wakhe nomunye wakhalakathela olwandle nomunye wakhalakathela wathi omunye niyayibona ukuthi ingakanani na kwasho ukuthi bayangena lana bathi nangabeqeda ukungena kanti isinuke ey'thendeni zey'nyawo zabo bathi nangabe engena amaGibhithe wasitha lo kade phambili wahleka waya phakathi kwempi nabantwana baka-Israyeli manibonge igama lenkosi bathi nabethi bayangena bezwa ngegagasi mfungwa phansi noma uyakuba ngesikhathi beqeda olwandle uyaqhubeka u-Israyeli uyawela wathi nathi khasha ngaphakathi kwavuka intombazane esedudu kwavuka udadewabo uMoses uMelika ngabonge igama lenkosi ayiwawathi nengabebeka amathaya anyawo ngaphesheya kwavuka uMelika bathi uMelika thuthukisani isigubhu sami ubaba phethe isigubhu sami asisondele manje sekunenkonzo esingena kuyona abahambi kanje abenzele lo musa uyabona lo musa senzele wona awusifumeni ukuthi siwelele ngaphesheya singabonga umusa lo musa asiphethe umusa ubona bathi nithanda isigubhu sami lapha kimi mina ngizodhola lo musa ngoba senginesambulo kusho ukuthini ukunqoba izimfuno kuNkulunkulu wesakala uMelika isigubhu sami What
ukuthi kwazona kubo ngoba kumnandi. Ngiyayizwa impimazanana ukuthi isigubuzela yonke le ndawo. Ngiyabenza abasezulwini bephethe izihlalo zabo. Ngiyibona imkhonto ebangezelayo yamadoda asezulwini. Cela nje abantu bazalwane, haya ngisho ilizwe lonke. Othi umuntu Nkosi ngikucrisis. Ngiziphambili. Ngifuna umuntu nje oserious othi uNkulunkulu nawungengenelele la. Ngikucrisis okukhulu. Ilo muntu engiphethekezela. Isikele imthandazo. Jesus. Shama. Akazata baya. Akashu. Amayasaya. Au! Ekshone ngapha. Ai! Ai! Hai! 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 Hai!
abanye balala bebeyihudula, abanye belala bebeyihudula. Kodwa Nkosi sibona ukuthi uyangenelela manje, kungakasi nje Nkosi, uyayiphuthuma